I will see my kwaba emfa embra attention TV so attention TV na make house attention TV your Facebook YouTube as attention TVGH etim pacho kwa oko YouTuber attention TVGH subscribe comment like na share so mame ye kopie mu so our Facebook so attention TVGH also follow like comment share and also follow again. Abusia 4 and minute D4 Eric Akusi entry ana edinshia ewo hanum say ya no ebetwhwe nkomo na ne dimba kwa dodo anim no as nature man ebamuso a emani na president na abusia ene so ode haban foforo ana ede abakire so bekire nature den ana ekoso nature na haban ono nso ne dwuma ban ana odi ewo wiase hanum say ya dodo na enima ene odi nimde no ebesom yen ewo attention TV so mameka o say University Foundation ana say asna ede dwumedie ebesom ewo attention TV so na meka o say University de no onye nipa ba ko die o da bi eye obia ade enu nti wa wo do birthday ana say wo pese wo koye obia ye de ebu so na pese o ya ye de no University number no 0548302985 0548302985 attention TV esunye ma yentwa ye ho ye ba ye ne D4 Eric Akwesi entry ebedinshia abusia ye try ho a yaba and so da fofra ye ni nature man D4 Eric Akwesi entry or the God's Revelation Ministry ano ana edinshia and so nature so ano some so the best some yen attention TV so and they have by on their bait me crabom ekete and even be sando nature ye na odi aba na nijuma sen Ghana memo ha sei ana siwiase afane na ene sen yenko na any nature man enko twetwe enko papa ma wakwa aba meje oso njide se bibia eyebo nyame adom and the nature man say on symphony come into I was say at one attention TV I was say at one hayana and twetwe enko papa and so the nature for e dey abeso me attention TV so haban dey ase encheda nye common say nya ya tai ehunu and so ahababan ana dey abeso me attention TV so yo me da say am say mamenchi attention TV TV nyina na amenchia me papa Ewudifu ya Church of Pentecost onyame man nkwatenten no man ahoden enche obufi abrochi mema abagana ti papa otimenka oba mechia wo afi mamenchia me olumana na retire jehu akabo the third papa mechia wo na afi me wi a mamenchia Ghana man nyina na mamenchia ewiase nyina ma mema na mamenchia Alan Cash yeah, I'm me dofo ex-president John Dramani Mahama Mametiano. Na mechie wie sad ya me ko anem. Awo akosia. Ghana for ye mpe nokore. Na nokore nso ye kase ye to nokora na ne to ayedin. Sanka mewo abrochimem ba bia na abrofo a na no na bi ne abrofo bi ni me di eduro hu nkomo a ye tisa aji wo monsam but Ghana for mpenokore ye nokora ye mpene se obi ya de papa ye mpese ye bekase ye bebo na baso nemu ne ayi nim ne se ye fele se we need to bring the person down. Pull him down. Now one thing I me hu ne se ni ame wo no ne nyame de amame no etwase me ma obi nso sa eka bi enti ma menchia chili baby. Yeah, chili baby will be a 24 gold carat, pure gold. Now my minchia me baby gold, 24 carat Eva. My minchia Eva chiao 24 gold carat. Now my minchia me Juliana. I want New Jersey, America memo. Mommy michiao, temen catcher, and yes, I'm at and as me jao. A first I met him in nature at 2 years, better 2 years. And see, Mammy Chia, many of me papa, maybe be Mr. Ejikumoso. Na Akosia, I be na young Kanakasia, higher crown. Akosia, and then so say, hey, Mammy Chia, Queen Vasti, my china, I bet my bloody. One way, I have my friend Ewudifu kete. Yeah, Ewudifu kete. Yeah, Nidino no. Ewudifu kete. We.
na akosia ma me yini ne tono mfiso na o de ma me chete kwa nye ize tu se be busa ma me nya ne sample ma ahwefo ne atifo hwe Ewudifu kete akosia ye aba we me kind of spiritual talks mani pe hu se eniu se esi ho keke okay oba de sunsum nature man a oye nyankopon no se uyo obi a wo nyankopon nwumadi a una hu nyankopon okay be se wo nyini nwuma ni a ene wo nhunu nsota wei eye Ewudifu keta ye nyina yenim akosia abaifo ha me minim mede na me hu se abaifo ha me no metimi I overcome them. Okay. And I met me at them home. Minim, Bemo, Michelle, Bibi, or me say, me pato. And Ufukesia, Moshow, social media, no. And no benya feelings, but a boy at here. A boy, I don't so a nature, mammy, and a mess out here. And found data, and Cohen Ufukesia, and to Cassia, no. A barber wa any measure be na Diego say yo. But nature the 80 more one. Nature is a nature. God has created. Nyama bono. Mean to me movie one third in poo. What to 70 minutes chile. Every grabbing to me years I be a metro suffer me. But the American said, would they tell the fashion di for question tree? On second video ya, a say we share be. Now what do you say? Mama me no to da na chinsa kabi kacha so sorry ya ma me sorry no di focus entry wa kan wo bie na fama no se hwe na da ti wo bia ba ho bra afei nu focus no wa hwa abre ti mana sra ho omo ye ne kokko mo so mo hwa no ani age anso unyanso na mfa ye ne ade be ba boyare ni chema me na mesa yare na me se a Christopher Monsaka me video amon share nem kwachire subscribe share na me kire nyama papa Ghana wa ho akosia na ya ne se me kire nyama obi amfani sika nso masene na mo so obi na yi ne to ho ana wa share jean string ana shabi a share ne turum na turu na yi ayi ti se nkuba a kutukutu na me nua be ma me bra pani kum chacha wo se eto na ma mu kita de ma se mo fo nturuma ya nua di ayi nyaye eye ne hwe yi but ni nyina mu no omontie omonfa enti mesre se wo de family program na share ma obi na obi hwe na onyame ebe hyirawo subscribe na videos bi e bia won sabeka akoso Ewudifu ketera me kan me so dai bone me so dai na me na masabasa me pacho fa ba we bi na gina Tvgh so anajo be 9 to 10 Jina so oh why no say obi atimi ko jina kwanta so obi kura otimi ko jina twa ne girlfriend ntu be daga so we o jina ho ye den na wa jina so wo jina so mpacho fa ya ye bidie ye fie bidie mukamu die ne ya so no enye ne ye nso ye ne ya so na adum no na wa yi be 7 ejanim na ade akoye okwa me pacho me kwa tentia dry one na ade aguso afi wo de garlic kita won sabe nkum na wo jina so na afi wo bo wo kradin kwasi onipa bi ode ne sa kan no sorry mam yane ne enya ana sorry ne yamfa ne hye nyame nsa ma gini kire me na me hu na che say ahaban we de boni nko anya didio da bi esai monsafo adwuma ti ne se Ewudifu kete enti me de ne to Ewudifu kete so anadwi okra kwasi ne ode ne sa kan no Ewudifu kete sorry na koma okra kwasi afọ wi a se wo de yawo so a wo be ne sa akosia me ka kire wo se e wo nyankopon nature man din mu ewo onyankopon tumi nature oh boy oba de nyankopon me pa cha kosia nipa wo ya wo sa no habebe kana gufom no be say Ewudifu kata me kofa no se me wura ndwere me kofa o se Christopher ya mpesa me pa cha ye de ade ede na coke ana sugar coke ana sugar okwa o spread wo dua na se ansa wa fa haman no wa boni din 7 times asa wa fa Ewudifu kete Ewudifu kete enne me ba ha se obi sori tia me ntimi ade ede egu abrabom akosua ni patimi yi onipa abrabom fini ni nsam a se wanhwe yi a na nipa e mobo pa na nipa sugu ni yam because of obi agina nigye what do you say awade kura na utim e na awade ni nkoyi a e na okra edi apini na esu a me pacho every be 9 o'clock akobo 10 o'clock awia na pie no wodi abai ni wodi
Ewudifu kete beto fam na wa pe red one baako hwe red one sama me ko because papa ne gu nsa me patcho sam 75 o kan ya verse 1 to 10 wo be hu se onyankopon na di kan de red one gu fam na ma Ewudifu be fefeye na obubu hu aben o so wura nyankopon wo na abo me yaw me kra obi tata me obi di mani nature apie awie apie ba bia nipa ne hye bia no me pese me kra efiri mi nsam na Ewudifu ni nyuma eba wiye wo gina haban so a na no so ahwie red wine be hwe red wine egu haban da bi wo be gina so be yi wo na mu maboa na wo gina so na wo hwe red wine gu fam wo bra na wo fesi awia no okay afei ba bia sa nipa no ko ni meeting bi odo wo kra ko bia eja beto ho one command but by the power of this Ewudifu keten omo kwa ba fo meeting a eja beto ho ade be chebe ko na ma me nanim ha nyina ha afahye so papa so na kwa nanim ha afahye okay abusuam nso ye wo bi ho akosua otumi hye da ko bosom so na wakọ ware maba mu gufie o nyina mo amutie mi pa maba ba kofie bi no maba egu bebre o moto akase omunufu akase mo anim dededwa mo hwene tiatia o mo ho fefefe enso be ma kura ntimi ka system pa cho me pe because of ya to mu nyina na ya ware wo mo ware a ware wo mo so hwade e eda be ma be so pesada no ukọ be ma no akọdwo nso okay ti ade china na be ma na kristo abonte wani maguase enti fia ukọ pa utumu se yes obani mana kase to be wuro mo ho odam no wa odene sa bono to no so pa no wa hwa hwene egu na sen no wa hwe ne nufu egu nkukum no de a kire mirror na mirror na ka kire nse ho ofe unufu mo odu be ma bi nya no ne ti hye ma na koma beto ne yem akoso nufu nso me ma koma to mo yem unim sa wo kan Isaiah 66 na verse 11 no wasina munum nufu na mamoni onyam ayeden amom so Bible wan ka ebie na wa kenkan nti nufu so yade a ehyem kuna nti sankoba nufu gu wakukum na bemba bi nso mo ma no num ma na be onyam aba na se wo ba no wani onyam aka oyemu okay onkoso ana na ma mo gu fie bebe ekoshe be kofie bi no e ma be 10 15 omo nyina gu obi anware o awon kwa eja awon kro nya bia na ubede nya mia se be ma ni pa wa na ubekonya obi ni wa wo ene ye ofie bi so ha be kono wan no ma wo so be kunu nya den enka ho eno na odifo kosiantwi sunsum kire me se mako asore e kofa nature fa ne bra be kire be bokwan manipa hu se me nature obo ade nyankopon bo soro bo asase no asase tumi no nipa nyina ye me nyankopon me dia ko kire me de tumi ama ho cheche no wo mo data hwe manufu social media no wo munyai ene to akese yo member bi so ha oba akora wo mpe ne dia so obehwe social media ma na saa obehwe pono no ahwe pono saa no we so na yase no atwe ne to saa bo hwansa ne hu esane no enye kwawo akosua okay member bi wo timi wo bre ne be ma saa na ne hu esane no enye kwawo efini efre anapa me ne papa okwawo bomi materi sofo me chiawo me papa me chiawo one me kasa na pai na anapa so o kache me ba me no akase wayi maye nsira enti nyame so enhira no nyame kan sakosia efie na mayewa no guma omoto akase no obi ga se sofo wo de wo so wo hwehwe hwehwe bi de na akọhwe menim se wo na ma ba bia ma no omoto akase ye wo ma bi wo kura che se no ho fe pa wo hwe ne video kura da no ho so a na wo hwe ne bo wi kura gu ni nsa so a akosia wo tun so bai ho fe eso se be ma kura be so ni sima ga sister ho fe onya bi nka nkyere no because obi akobosum so akotua ka eno na akosia aba we awia bo na de akire wia na wa mia spray guso spray bia spray hwam na wa mia guso wo mia guso a wo se Ewudifu kete abusua we ya ti hai ye ni be ma bia abrabom ye gugufie no ye kwa na ya ba obi amfra ye obi anse ye pe obi nka je sister ho ofe enso wo de ogina hwehwe wotum se ho ofe ade bia Ewudifu de ato me kra so na di spray agusi so ye ni pa ba wo na ye de tujama mana won hihye no mepa ye chew okay no dimirika so ye je wo sa fe o kam ajay menim se sa na baba obeba be confess oba na fei mo bonimpre afa yakosi ahwade